Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kalampong Yakob lakai football 3rd division kebala tip kum ke first u Adalbert lalu Memorial Trophy kebala penyat dekat West Gentiles District Sports Association kala sedang nadu kat pratrik mentau bena Jembang arajar ke Kendai kebala pelong hakamadan kiang nang ba stadium halat halabo joai hakane kalampong lawan sementa the live santuli kiken hon na keleng ke West Gentiles District yakane kalampong la play perda the working president jong ke West Gentiles District Sports Association uba EMH Pasar ringkat ke jidon lang ke mencengu ke kong hon bat ka pasa bat kiwe dikit khot nong ket kam jong ni kaseng ha ka je khon ha ka sing sedang jong ni kelampong ka chirup lang sports club klala ban pelem no ke kan hon lom kerwiang sports club the sun goal la kawai ya ki santali ki goal na ka banta ka kan hon chirup lang dayo thap dau dayo bor sulai ubalayo da ka hat trek ha ka minute ka bakhat ar ndreu punyo bat ha ka minute ka banyo phau nangta uritin sadap ha ka minute ka ban rupulai bat udebor kesar hakaminet ke banyo pusau kat ba ya ke sigol na kabenta ka kanhon lum kerwiang part layo thab da ohi paya lalu hakaminet ke pasan puar jong ka kala miet haka je khon ka balong haka sing ba ar part jong ni lempong kata haka arpo trek mentab na Jembang arajar kat kendai ka je khon ka long pedang ka sangpong kle muchut sports club persya ya ke mustam east sports club haka ni je khon la job da ka kanhon sangpong kle muchut sports club the lai go la not but yakini ki lai tiki gol la thab daudamiki rabon marway ubalaya ban thab hakaminet ke bakat pra jong ka kelas tab bat hakaminet ke ban repulai ban repusan jong ka kalamin Gracias.